Iroskia. Eguzkiere. Tafallako ikastola. Tafalla Escolapios. Agoitz. Elutze. Ulargi. Alai Gaztea. Elordi. Bade Ziganda. Ardantzeta. Jaso. Eta Oberena. Urteak dira Nafarroako dantzari txiki eguna ospatzen hasi zela, eta aurten ere dantzari ugari bildu gara. Jarduera anitzez osaturiko egunen hau elkarrekin igarotzeko. Hace varios años que se empezó a celebrar el Día del Dantzari Txiki. Y hoy también nos hemos reunido numerosos danzaris para pasar un día agradable y lleno de actividades. Ez da esan beharrik, euskal dantzek inoiz baino tinkoago jarraitzen dutela gure artean. Gaurkoan ere, emaitzak begibiztan baitaude. Kultura ugarik nahiko lukete zuek bertan erakusten duzuen ilusio eta kemena izan. Zuei esker, bizirik darrai gure arbasoek utzitako altxore dela hau. Hainbeste betetzen gaituen eta hain gurea den euskara eta euskal kultura. Animo, haur zein gazteak eta jarraitu aurrera. Orain arte lortu duguna sekula galdu ez darin, eta gure ondorengoek guk gaurkoan egingo dugun bezala, mendez mende gozatuz jarraitu dezaten. Sobra decir que las danzas vascas siguen más vivas que nunca, y entre todos nosotros. Simplemente a los hechos nos remitimos. Muchas culturas quisieran tener las ganas e ilusión que les ponéis todos vosotros. Gracias a vosotros, sigue hoy más vivo que nunca el tesoro cultural vasco de nuestros antepasados. En estos tiempos tan duros para la tradición vasca, podemos enseñar a nuestros chiquis la llave del futuro para seguir perpetuando nuestras tradiciones milenarias durante siglos. ¡Ánimo y a seguir como hasta ahora, siempre bailando con el mismo cariño! Berrizardo Ulargi dantza taldeak bere sortzaile izan zirenak omendu nahi ditu. Eurak izan ziren, herri honetan, dantzei garrantzia emanez apustu zuzena egin zuten lehenengoak. Eta eurei esker beraz, gaur Nafarroako dantzari txikia berrizarren ospatu izana. Antes de comenzar a bailar, queremos homenajear a los fundadores del grupo Ulargi.